Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hata ya xigazini of course I'm teta khala like gash I'm doing ngata king link of course na the twins then from there ita khelo la ile mpopo poison emdena makumu ita khelo la ithabang yeah yeah loko loko nyimpi ya gagash na the twins herini mina ufika nihlamala post of course kasi n'wana nhlokoze ra 30 ta January leyi nga fika tsalo gagash so fika hi vona Afrika tsara ku loko Juju a xo va president sweswo a hi ta va hi ri nyimpi na Rwanda of course Juju is referring to Julius Malema Veriveri a ni tanihileswi mi swi tiva ku Veriveri ku na nyimpi yikulu swinene le DRC laha masocha ya South Africa of course va nga sendiwa ku va pfuneta ku lwa peace ma swi tikomela ku peace i nyimpi liya laha of course va lwaku na M23 laha ti-origins ta vona of course ti nga from Rwanda and loko ni kha ni swi lavisela ni tlhela ni kuma ku na masocha ya le Rwanda va tlhela va nghenelela kwalaha ka nyimpi yaleyi nga suka blind leyi ma yona mhaka leyiwa so and they continue and road a ni vhe ni fonela vanghana va mina va le Rwanda va masocha ni ku na van'wana vambirhi va la ndzeni so keyword leyi guys keyword liya yi nga layo ku na van'wana vambirhi va la ndzeni vambirhi like always the twins a swi tiva va famba va ri two the twins it's two people so keyword leyiwa yona keyword yo sungula ku va yi kombisa ku hungu leri ya kwihi vambirhi the twins vanhu vambirhi i triple ntontoni the Twitter mayona mhaka leyi and then hi continue and road a ni sure ku va le ka bungeni or va le joni na so original yo vona of course it's from Bungeni swi dumini swinene ku vanhu vambirhi from Bungeni hi vona the twins it's either minkarhi yo tala va va ri either ka Bungeni or va va ri eJoni ma vona mhaka leyi so yona the last hint yaleyo so vhete hi swona ku no possibly yi yisiwa ka the twins hi Gagash and then he continued and road of course and then he continued of course a byela masocha of course ile Rwanda in other words ku mara famba mi ya va copa nyana punapuna ri huma mati yo dzunga a yi ni heteni post leyi mi no vhele ku ka gaza ka tika swinene yo suka nkarhi wun'wana na wun'wana mi nga ma hleketa of course ku va hana nyimpi yikulu swinene Mga mahleketa previous ayisiwe kusuka la nga tsana post fa Timothy Khomo Baloyi and Thomas Baloyi, do you hate me that much? If yes, what did I do to you? If not, then why? Please answer kwala as you can see. So go ile swigaga xa sitsarisa swona ka post yena la ku ri period leyi of course a kha ku kombisa ku ku na vanhu lava ku na tinkambi to karhi leyi a yi sendiwini of course ku yi ta n'wi assassinate and stuff like that so swi nga swi kotisa the twins va vandla na live video na vona ku a hlamuseli ku zama ku vula yini hi message la because se a swi pointa ku i vula vona ku hi vona va nga behind his attack. So a hi lava aka mfowethu la ta hi hlamusela ku hayi guys ku na 1 2 3 na to swi tiva ta n'wi hlamula na kwala ku hayi a hi n'wi zondi hina ta n'wi zondela hina na why n'wi zonda xo sungula ri n'wi zondela yini a hi n'wi zondi hi nghena kwihi ka yena Gagashi na n'wi sapota swena hinkwaswo if ni mucatini wa yena i rhambile loyi yo hluleka ku ya kun'wana so why hi n'wi zonda for yini so na ta ku vanhu lava nga n'wi byela or leswi a nga na swona a swi tisa kwala mara i wrong ku va Gagashi a ta risula va ta ndla va mani va hi geka na van'wana vanhu iva after ta hi tega because this thing everything swi vuya ndhaku hinkwaswo swi vuya ndhaku hinkwaswo a ni loko i ri munhu wa swi kota ku fona ku ni twa 1 2 3 hi swona na loko vona ku halo va kho a fastisa la so a hi tivi nchumu no tiva nchumu so Gagashi kombela i request la u ta hi hlamula kahle ku na 1 2 3 i tiva leswi i vone yini hi ku hlamula kwala from there tlhantlha na yin'wana live video a kha kombisa ku va swi tiva of course a tirhisa masivi ti-videos ti koka ka channel la kha kombisa ku loko va na problem a va pfuli case and stuff like that so yona message ya u ti komba ku ya kwini mara a nga swi vulangi directly and stuff like that ni tshama ni planela munhu rifu mi kumbe ni planela munhu swo swa ku huma ndleleni kumbe loko munhu a endleka yini but yeah again they come here munhu a ta defenda ka swilo swa swi tivaka ku ri wa swi tiva ku va ku they've been calling that person va n'wi byela ku 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so and at the end of the day I've got a duty me ya ku protect munhu loyi a nga ni tisela information because swi kala ngo munhu a fika ku pruvela ku komba everything the transactions everything a ku komba munhu a ku ri this is what happened a ni nge jamuki me ni fika ni ku loko ku ri ku I'm lying why can't you go there ya ni pfulela case ku ri mina ni ku accuse swilo swo karhi
So hi sweswo guys nyimpi ya ha ri on a ku tshama ku ri on ka gasi a xi gazini hi leswo hi laha mhaka yi nga fika kokwalaha na mhaka leyi a na ha yimi just to see if Timothy will respond a na ha vona nga hlamurini and stuff like that sisi yena a nga vocal and then of course khi hi suka hi kha Limpopo Poison ni vona hinkwavo va ri karhi va posta ti-images yeah as you can see kwala loko nga fa ku tsala ku kwala ku fambeni so a ku tsariwa nchumu wo ku fa ku tsariwa kwala ku fambeni as you can see ku ve na a meeting kwalano but loko se ni ya vuya ni languta post yin'wana yi nga fika yi tsariwa hi n'wana Dr. Joe Shirimani Bracethon vhele hi yena at least a hi nyika an idea ku a ku endleka yini vhele hi fika hi vona fa tsala ku good time with the legends marketing strategy and success and progress a thegetela hinkwavo then amakume tlhe a thega na management u na timemela so I was like okay so loko hi langusa swiloko kahlekahle ko va meeting ya general nje laha ku planiwaka swa music vhele ku swi ya fambisa ku yini mhaka leyiwa no va ta succeedisa ku yini hi ku a na ha kota ku va hi twisa of course such as Benny Mayengani na yena management ya na leyi hi tivaka and ku na loko possibility yo a nga suka ka management liya a ka management ya Dr. Joe Shirimani no ni nga tivi swa sivara but in terms of Benny Mayengani we know already na the manager and stuff like that so swi make sense ku lo swa ku meeting yo kona ku zama ku kuma ti-marketing strategies ya va nga tirhisana like ku tirhisana va nga tirhisana but no to va Benny Mayengani a va sukeni ka his current management and stuff swo ku planiwa nje ku nga succeediwa njhani way forward so swo ni swi professional nyana ya hi nga swi vula tano ya hi leswo and then of course khi hi veka Thabang previous mi nga mi swi vonini of course laha hi fike hi vona Thabang of course a kha a invitiwa a tavern so of course a hi vi hi analyze swi va kahle a yi suki kusuka however swilo swi ve swi va kahle for him because ni vone Gagash of course a fika a post a faka kombisa ku Xikwembu nyika n'wana loyi leswi i n'wi vekeleke swona ni ti rhandza ngopfu as you can see loko fika hi cheka laha swona ku Thabang se i kume proper gig eGreater Gagash Resort ku ta ku ri family fun day swo swa vana and stuff like that so mi ni vo ku ri mhaka kahle ngopfu leswi nga ku endlekeni vhele as you can see it's Why Not Presents vhele kwalaha why not vhele mi ni vo ku ri mhaka kahle ngopfu vhele loko a invite na ku vhele sweswiwo nkarhi wa va kha endla mali a ha ri ku trendeni because nkarhi wun'wani ku trenda swi hetelela swi nga ha ri kona so since wa ha na opportunity yo endla mali hopefully ti-guardians ta yena ta kha ti make sure ku va kota ku va n'wi traverisa a kha a ya ka the events leti ti nga safe ku hi ku vona ka vo vhele so i ta kha ri kona leti 20 ta April ku ta ku ri khidakhidiwini tanihileswi mi swi vonaka na poster sweswi yi nga tsala swona swa ti-jumping castles coloring swo pendapenda giant slides sweswiya trampolines hinkwaswo sweswiya swi fambisanaka na vana swi ta kha swi ri kona and stuff like that ku ta ku ri kahle swinene so hi nga vula tani khensa swinene for this event i mhaka kahle swinene ma vona mhaka leyiwa so hi leswo loko ku ri amukela subscribe rhandza kumela mi teka subscribe Yoga, Amahendra. Bote timsana ta n'wina. Timsana ta meti. Yoga. Amahinda.